shafo ni ado fama mi mo bibia kwa ba famra emergency Ghana TV eso ene so yasan so ba be hyemu ha biem ye be hyemu dia na tese nkofo bra bo mu nsem na ekoso e wo ye wiase mu e na me ne wo ba be pensen mu ni afa futuo e de afri mu ene asem aba be pie mu e wo mame bene wa anim ha sei no obi akwakobo besia bre ni so ise wo so otua no nipa no entua ye ontua hafu mpo ama ya bone ni kemu ya bone pechi abona bombo na ba be pie mu e wo mame bene wa ni mabusua kame ho ani yenko nkoti asem ni mu ni e ba na fa wadwenkyira wo no de ato comment section on e de amam na fa ye to yenko motwetwe no eso kame ho ni yenko nkoti embracia eja na wapo mu te say bibia ya kama why did you we didi kakra jo yesu ko eja him awie wo na ba de na do nam na ma awie de boko enso enye boko sa mini aba wa tie fe wutumensa mini ya wo fe ya sakoyim fe ya semestre fe ya ti na mi swa no edin pa ne fe me sanka ene o ka akwara akora ni e fe say sanka na waje so say doka sanka na jidoka wa ase ne say ense mo fosu me ma no su sanka na ma jitu doka ase ense ye wu no se ye mai e wa samado ko se ya obeti sa aja isa ko ba ko na me ma no su bue ne kan sanka na ma jidoka doka ni twi ba se me ma ji ye wu o ma se ye mai ye wu Aye, bajo Yesu. Yawo. Doka. Hey, Franka ni pedi. Sanka doka. Sanka doka. Aha. Yawo. Yo. Aja yanko. Naima tadi no. Mate. Mami root men say ekosi mi yonku bi se fana ma Greece. Say ni papa free. Nto papa say di aye na yi na otwedem. Because na me se me ma no. Mimi aba no kaya na me pay 15,000 de man no because we try na chi no ka je say akayi no no so ye no kra mi nya sika nya yi no ko me ye maguma bi wo ma bosia no bi dada na me fa ma ye sa ya na obi o wa ne ho chi no ba o su che mi mitimani bi ne de ajaji so hwe me enya ize o ma me na kasa kra ni mi bi ba ma me bi pen okay nti first time di hu wo mu enti oye na otwere wi no sa ba se wo nsensem bi wo ho nti nka wo hia sika no ntem kakram da bi aye sika de ye 3 months wa jetua to kaya na 13 May na ni ko see medical doctor da ti plan so enti me confirm free me time bi am na ntia wo so ye nurse wo no say employ doctor enti ma me man 20,000 that is 13th May no na ye okubo krata to so krata no ha Anti week no be ye no see o eja boy na so anso nti da bi o mi ntimi eso bi so bi to kaya obi sika bi na me koto cement e be carpenter ni ye aduma bi en o kaya na me sa dan sa 20,000 ko kama 40,000 en kan sika 400 million o ti duara nko a ye wie ye no na me de bro na de me ya kwan se me sa ko ja na ye ko bon sa 150 cedis 1.5 ma nyi so ma nya aduane ana so na so anaza wetimi atwen ko ya mentam pesa mi break cross ani hu nta wo che ye ko sa mi hu okay eja me de mi se doreba edore du ya branda ukwara ubusa ya si woni ho o ko bota reje over 1 week mami ba ya oni oba ba kwa ba ya kitu mi ni brebi o pacho ade aya sika no ma enyo boka nti no me mabusa me answer mo sika me feche because ye me ti obi ne bonsa Nse obi o mabusia bia je se odi a kire kwa yie na se e ko hra na ba me no mimi ko bi oyiba timi ko me kala kame nko me ma ni wi o ma bi ntimi kame nko na so no me ko odonti because kala ko di won do so okay ma bo se wie mi ti won se won nya ma ni tua no mo bo bi be sen o 1,005 2,000 awum edu ka che ba dodo e ba e yen so se o kama na se won yiba pa yie ana edi na otwachi no mba ye no se o pa cho se scan we nya 10,000 watts o bo cho se ye mo ye munya 15,000 na na munya 20,000 na bia obo bu se baby na odi bia kote baby enya no kre ye bo no na se 10,000 no ano na kan ni nua no ka se bi no kan na kata che no so 50-50 o pa ye water ni nti o nyani ja sa kasa no ni nya se scan wan fa ma ye na se o spani o yi scan won wan eduma bia o ye enti mi edin ana mi bufu nti mi bate se oni ebuso nyamra wa fa buso ni bia ma oba bia oni kunu na oni ye so ye ba na oni fie mi jam ko di by day e ba so ni fie di ni kunu na fie no
ni ko jo an we be ba on ba ya woni ni ku ene ba ya on ba ya o pa chewa siska no o betua no November ending this can be more best 7 months na sa bosome no ono mo je no oje sika ne di sansa na ye ne ba so first one 20,000 year 40 days and say ye ne ba so 30 May no mo ye 27th June. Wow, it's almost 2 months me timi nyane sa ana second one no obeje 19th June na za ka be say 10 days na ye na dey aduru ho ma presu dem man enti ka wuwie ye no an ka da betu de dan ka me say wodi no kre na wo ta be padu ato de me ntiase tie bu bo no am say de metuma mo say November ending dia is canon me be ko 20%. Na mas spread in 5 months between the 7,200 to only kun tu agina on ba ya ni kun say onu adibo say won phone eyi ni passive ntino between the 1,500 million na ntumu di matem na November no nko yemo pay no voter region wa o mbetu escam no mo sa ko bo say ko ye no na mo kwa mo de besi ho mesremo menti ase mo fa nuafo nyina amra metwan ya o mama na mia metwa mo ko mo fie ho me ko me tu ni ma ni nua ba ko ni ma me anim o mo sister ska de o mo chance ye wie mbuka no amem diskana ma ho enti me frɛ doctor bona mane se ma ko ti o ama mo frɛ me se mo be fie nyimra metwan ya ma me ni onua obi ansi ho me frɛ obi a ese wono ko nka ti onua se asem kwam dia ba na me ka cheri ko se wan hwi asem be ko nhire fam na ka me ko fia sa himfie but wan ne to kwan enti nhia de me dwomudi me tie wo ha enti meba na me to anu de ko so nyama bonu nyam nyama ne so obi anka hwe because kan wan fa anko ye yie no akwantu se no musika ye no ese man de ba ya o mu ye se yemra ne ene ba ye ba oni ni kunya ne ba ni kundo wase ho enti sika no sika 30,000 ana ka 300 million ni interest na kan ho ti me gin 360,000 36,000 Ghana cedis na me je fin wo isia nti nkata October nyina wa ha. Okay, eja fa mane no bondi na fa ka asam ne chere no na fe yenko eje no nanka ye 10% interest ba se sia no aburo busume ekobusume ye busume yensa enti mejo ba ko bia 20%. That's a ubo 30,000 or 10 million. Hey, so ma bo se sika ne bi wo mu o me fa na eja 6,000 ewi achi ewi din ko e ka na che yo enti dia ya wa kure se o mba ya o mu di edan bejeje papa so sifie kama nzo papa nwuni mu ase wo jamo japade man mo ntwe ye sika dia na japade na o se mo koto na mo di kwaji bosia ebe twe na ye sika o mu di krate ba duplicate meka ko mo di krate wani emse me nya koda wo duplicate ni enti na se o mu na se duplicate ni kwa ya chiro gusoro na eni ye sa anu anu meka mu nyini woni ni kunya nyini emse me se mo chimi se gumachira mu twa me ma onu we medical doctor nkare me pese wo me bo di kwa wase enyafo ma ye wo plans enti mu ba ya mami wodi mi dwirim kase pa wan kare kran chere misika odi e fa ko yi odi any business wa ti me gine 20% e wo sense kan mami 6,000 currencies jo amania opanyini boy wo se ne sei na o kana odi eri ntira na aso ngata wani no David kakra die sembi ha kakra but it's fine mama me pacho die tieni say no kre me fa dey enye pacho ya ma one so kakra na be be aduru no ye gina jam die nna minim na nanse bibisa okay minim no dada no ka se na menwe bi so kra na obeji ska na ma me ho no entimi so no me obi a me adwuma kra po na me ho kire me me ba no ma bi so a kire no ma me me ba na me dey interest account sa na me na enye first time etimi fada eto e ni so ye fo enwafo na nkasa na me nsa na aka obi eni ho ni mudu etimi be susu mu kire se da wadaro ma de me ne wa na ye adwuma me ho a kire me kasa no emma o obi ante kra empufi mu bi ama ase ana mike ni mo mu na ama ho kire kakra ama ho kire kakra benti da wadaro ma we dey just say wa na obuwa me but I object to say akata wanim no menti ase madam dey fi say de enti e ma me kasa nse say kro mani pa ni ada ho dodo na ye kata o mani mu bo nwa ne akotro ase we eye settings me so me ha me nya settings me problem me kra na e me nwanwa say wo dia bepia ba nti we nya bone eye say e bi a ho kire bi ne baaye e na bi amana kobasa no wa kire me ekọ enti mo munyi wanim ne enko ai
Ti Frank is be an enko. We on your criminal case via. Ruth Yanko. Enti mommy me call no me ko so kire no and no say obebua me na odi kan me kwa me sim pe 40,000 no ye say ye busia den ka ye ni bedu be 1 week and ye dema enti ne sisi ane de obetimi ama mu bi because this 720 me bi ase adaka ne do say ni to be ma me 20,000 na ye ni bedu ho a na odi ama me na sa sim de no ma me 15,000 say ya na ma beje 5,000 na sabre no se na yie ne ntotoye no se de osi chire na sa ka 2 months kra ansa na yie na duro ana utie de okan no less than 1 month because he in the 27th June and I me call no I think May something yes it's more than one month nti fanse na aka bosome na ye sabi bisa enti no enti na man ka so be ma me half na me de akototo ase enema ni bi ase okay eye ni beduru ho a no wa so bitimi de dia ka no aso so enti ebe ka be 1 week no and me frɛ no no say ene sister ya na wa be fi okay me ko ye ni nyame anim ene o ma me sika no eka ho ene ko ye 40,000 no enti 40,000 ye de ko e me nwanwa se wo ka se wo menim ba bi o ko ye wo se ma fiska na ko ye yi enti no eno a eno kwan so e ma me nua bi a o outside kwan support ye kakra na ye de ye yi ni nyina still am for say omonte onka o I don't know what is happening ana omachro no sika branch say mama please can you mature your voice for us Peace Alonso say I can't hear her cry until whether ma mature your voice enti me patch it's what okay. For the 40,000 ma ye ko wie yi no ye wie ni nyina wie ye say sika no a wode ma on wan na di mu dance wan na ye witness okay na busua ne mu nso wan na ye wo dance ni say eye ya abai Ruth Mensa wakwaji 40,000 e ba bebu ayi no wan na busua ni mu no me maame ani me nua mu nyina but de koye ne sese obi free mu a senka me fa de free mu nka busua no betimi akase bi a mema no ye wo say nti musu nko pese mra but ye hu bibisa na mema da side so ye hu bibisa nti na koye say ye ma nko a okay nso me ne me fa da ine ye adwuma dada na wo se me kon ho ko su kire ne ma ne boa me mate no ase fa se bia me wo fa bia na me nua bi ba me ma me ne me nua nyina ya we say makwaje posia na dia be ye yi e di bia soso ye yi me ma me ne me nua mo tre na aka ne bia nim say me na me kwaji ska ne de beto okay to aso nti mama bacho ye wie yi ni nyina no na se e kakakraba me nkasa kakakre kaba ya nkasa but se je nka kesi papa so te ye ya se ja de wo kan no o se ma wo kan de e me mama kakra e me mama kakra because mama e ka more than 38,000 is kaketwa e ka ada sika se nkasa na mo de share yi no yem mama ska de share yi no mo no e ka estimate ko e kakra bi na ka 70,000 and ye de ye fa de yi no 70,000 and then no your dancing and ye man say wa wani pa no abroso bi 40,000 50,000 nti den kwa na mo ye dinner ni bi gan ho me pachede no me ye se de ye na ne ye 70,000 aside se bia ye fie ni painting ye ikata there is no ye bia ye broso okay to aso na me wi am won se bia metini abisa ho nti ye wie ye no nurses kasam no ankoyi kura nti adaka ni do se so se dikan to trust nti we wie wo se wo pebi ko ye ekotwetwe nti fatima mam no kasa kura no ya daka ye ne ne mebi wo ye de ka bi kura wo ho no anye me fada ne nko a nti me ye na me ka che na ese fada no so de se de se akoye de mi ntimi nkase kura sa sisi nti ole di wonim scanner can no so the 20,000 man is in 1,600 na na no so and na metam 11,600 command fee na mse da Mr. Wadaru we dey VC so we mu mame so 10,000 never 1,600 year interest no never 10,000 beka sa 20 na 30,000 30,000 is what they got 220% 10% on the total kamema no 32,000 enti ye na we hu say enie man kwesi ska 90 me akra me da kra me na na me ame ko no ho
me me brother me papa wo fase ba akon ene me nua no of outside ba ene ye ko no ye ko no go chance father be so ene ma anko yi nti bua ye na wonim se oba nye se na mete ne ye wi ayi ne so no me father mu sukuru mu amamre bi wo ofrikrache eto mu amamre kakra se uwia de se yesa wo ma fa body na anko dia eso wo musanya na body na nwa ne so kakra na ye de kokuru ni ena me omo di mechi yesa yi na ne kusanya na kokuru ono mo so omuntimi nkonya ma no dise ye ka ho bi timi nwa mema no kwa ka mema ma ono mo so yese eyi na fe ne ye wi ye buka ne ya ne ya yese etu ye tu pan de omuntimi ne se me ami di wo mochi ekokuru ni ekodi 3 days ansan but na bento no na anye nti etu Friday ti ma me kodi 6 days wo ena me de bai ti me bai ya mbedu fie ne mo se de frɛ mi ena me se dan ba cho me kwa maba nti me ba wo meni na kwedi ko iti scan anya yin ko no kwanya me one request pipe bi en free me ho but me ame ko na mafa ifie ne pipe sene dada sɛde onim sɛ menyi nipa bonini eti me ame de paper no kure ko to ho no ansa kura na bi em scan ye ready a na me de ba be to be bi da eti ye ko kuro nim so mo ahwere me sɛ kana ma be bo wa ha no o mbe so kanim but de o mo ye ne sɛ me fada no me se ne ha ye me yi do mo so ye bi wo o mo kuro eti omu ye omu ye nyina no November ending omu asemu omu bia ne scan de ebeba so bia ne se beso a omu de bema me enso a ne se me nso ye wa hane ape bia so de beto be bia da eno mu ni me din san komo ti me ba na menye fully hope say me ti me abeka say na kire da na me beto ne ni se da o de paper no to ma me ni duru wa na me beto be bia da na ma je paper no to offer paper na no say this time we need duplicate na me me kan ya mani de na wi ase say edan no kwa fie na o ye hu ni sa no me kwa na mini ha ene ye to asase no na mini ha me fero me no di kan mo fie ne ho nkrata nyina ni indenture ono aka say nim se fie ya se indenture ne kita obia obi obi asa kansa afa no hene ne ba me say ye system yes go be se ene wo se ye me ye papers ene afa bi ya no me kokutwom sika no ma ye nyanye intention ko na da asase bi ewo money site plan money she me pacho bibia ni so suggest say ya say na ma pacho beto suggest ko kan we report no obi na wi aton ma wo mu ntino mu ye foje we de ma ho na wi aton me mo request me pa wo bibia asase ho na wi asase na ba yo go about 6 years wa from okoda okoda we go take take run nye obi na aton eti aton ma wo iba ko to na wo kan say fe ya se wo ma intention ni enye o de so ka say si o si intention na da asase so de ye obi wi asase aton ma ye yes un to fi un si fi buta kata wi on gura allocation pa o mo media ho anu ne sa allocation paper no hene ni demand ko no he enti e wo se wo de we no kwa na okotwe ska enti wo nya ready e be da no akoye enfiensi on ready yem fa no kwa nto nchen ada ukoye se ukope bosia akoye kata wa ha no house number FE13 pacho kata wo de mampanyimfo mo mu twae pacho ma musami ni chiro musami kata ba okay man twa de me de me kan ha wo nti yankoi house number FE13 Fayas 13th May 2026 any data ewo we so loan undertaking I with Mensa of house number FE13 Fayase do hereby write undertaking that I have collected an amount of 21,600 Ghana cedis from Mr. Victor Opoku of Fayase for a period of 1 month and 2 weeks. Repayment would be 21,600 Ghana cedis as a funeral loan which takes effect from 13th May 2026 to 30th June 2026. Eja Victor wasai Ruth Mensa sai amenya ko yan Stephen Che yan wan doctor no okay etienu ne 19 June die we no ye eno ye de no so ye den so eno say top up no scanner so obaji so no okay until 19th and so ukoje I have collected an amount of 22,000 Ghana cedis from Mr. Victor Poku. Repayment will be on the 30th June 2026 which takes effect from 19 June echo enti san hihye we nyina no oti ase na wo do wonsa share krata no ase meboa enti ade na fesika no aye ntwensene no ye bo kan se na adwene ye ne se bia
my papa ayi na jiska na bia me dia to ti o se e ka bone de mate e ho na se nanso se ono so na dwuma a wo ye no no wa hye na to so se na se me twa sika na nim kwan se bi ono so kofa free ba bi no de be ye sa eye bosia bo adwuma ye be den ye hu enti ka bone nti no ono so wonye den na wonye sa sika pa cha nti na me ko ne na so no 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 kire me se ebe obetwen to November na dia with the 44,000 ebe keska no ho na aye 36,000 eno ne ma wo this interest ne kan ho so into o ka kire me say wo bi wo ho be frɛ no na ye paper na gise wo mo bo paper bi to so ena me se mate ena wo frɛ nipa no wo yenim to wo frɛ nipa aja woni ne kan sa obetimi atwen akosi November no ba on ba yo kan obi wasem no ni kunu say meant you ma me 1,500 em si there bi mo kan say mo 1,500 say ye o trying to o ka say wo be trying to November no the 4,000 be ka ho no ena wo san tena wo san wo si there bi senka ye bank kra na ka ye betuatua bi ena me kunu ni yes ena ye da say no nim interest na wo de aka ho ni say abeye 6,000 wo the 4,000 ka 2,000 no abeye 6,000 ti sa dia bo so me bia me ma 1,500 for interest no said the November ne so ania du sika na ba beto saa no ne kan wanka siska pote me chemo mu say mo pese mo twa no be ma end 5 months dia and interest be 20%. And you come na ni na busu mo twa 7,200 and mu na mo kan say buko dia ba mo mo twa 1,500 da bi ba chaw njeme mo hobi na fada obi ko twa 7,000 and o mu ye kan we no ade a chi yam to da bi ni ka to fo o ma mo mra ansa busu ndu mo obi amada da bia na o de ni kura de na chi enti me ko fi ho me ko ho ne ko de say sika ne de o mu me buta say mu ye ye no ebe mu say wo de me ka me busa ho me pa cho say mu konta no wo de ka no to abusia na nem me ma me obi aya wait me nim de wo ka na ma onu aba ma o se odi na chi me nim de so de di dia e se odu ni fu nyina o me kwa rembo na mane no ase oni misa se no wa de o fi onu ma me ne ko to no o mi nu ko ape me sira o edu o mu ya dun fu because I never confirm onua no say onua no nyina ni sesika no o ma fa nto aye kem go mu nyim enti wo kwa abusua no wo bisa se ebi a ni sika se na munua abeje no wo ya wode koya yi om so muni mu hwe wa na e kasa unua no ma me nyina enti wo kwa mo ma ne sase mo ho me na mbo mo unua be na ma ne se asem na bedu enti mo hwe ma se we da be na still ya no enti enese odu ni fu nyina because ede ne bebusa wo mu no se mami mi mi di se oni na rafo ne amagresi a odi wani ba ne wo fa na rafo pa no o ka che mi se o do kote ne ansam dwa se God number be ma mi hu number na mi hu mi nua because mi hu de madu so mpa cho mami na mami be ka so evangelist bremo na se no asade wo ya nkasa no ya ha dwene o se de nipa ekukura yeyo adane party yo mi tunu fo ayeyo adane party yo mo kura we mu ma kire se aka ne ananka ye kwa yie ade awraho ne enani ho nanki enkodidi wanu ko wadidi aye enta dokuno ni ama o meko ni nchinam enani ho prema asem nyina ye nya na ifase en we yi ase adentia bosu ha ne ni an wajibosia kakraka ye botanta hodo ye sakapeti ye wei foni esi wono nsuo ne nam ho ne ada nipa na nkasa wawu kadi number no ha onu number ha ka last number ne kire no no ni akro last phone was 4530 053 number ne nyina wasi kofi minimi di wonna mi di na 30 yeah o tira se we bontin oni oba me nyina se o mu ni se seska bia o beje o me ho ma yes o ma me number we na ye misa ma me na o ma number se ne misi form na me fa phone mo bi mu nsuma no fa ne phone no mra fi se asem we ne ka no e bibie ho e mu owerem kakra nai man aja me da no ase na me ntwa wanu odi e minim ni se eka bia eba wa ye mie ye papa wu ya ye ko ye busu ya ma esika bia ya na be pesika mie na be pesika wo kuma se ena me de esika ne ko ache me de ye yi no o mu nyina ya wa se me na me de 12,000 fi ha bae e de be ye aduane ka bibia enti o mu ya we o mu bu nkonta ne wi o mu ti bisika ba no se mempe mi am papa enti mi aba be komeka enti se abusua no a
osi wa fanim nti no fanim no na sika no go fa ne he ne de ban nim ba bia wo yenkoi na ma de tie ni do me ma me ko so me da nyame asese me ma me wu ma me ye na yi mama sua de na ma so ni mpanifo ya de na wa adwene se woni me nyansa mpanifo be ma wa hunu se wagimi ba so ni mpanifo ya de ayi to abusua mu wo fa mu wo ho no o se wa yeso o mu ni skento o magimi se ayi to se kukura de ye ni mpanifo tena se enam sense abusua pani koje bosia ba nkola an beji sika no won change o mo heda o skani ho abusua bia wo sko betimi jaye na yi na mum se ye de ya nkola an beji ni fie na beto abusua no sinti abusua no pese mo am ko pe bosia anye de emra de tie ni abusua pani betena se ka chon se mo fa ase mo foto ni scam skani foto foto ni skani monko pe bosia kakra monka aka mani munya bia mumfamra na mo wofa minyina nyame dehie ne de ayi enti ukọ na do wofa mekoye de minya yi ni na wo de ashabusia ne nsam okay wo de ashabusia ne nsam na busia na je na busia na ate committee awa yi no funeral committee that's right okay enti committee no ya fa ayi eja ke ama na o ma tworo ye kwa akoto adaka na o ma tworo ayi ye nipa ba akope enti abasa ye bibia wi anam say mukoya mukonya abosia na wodi be shabusia ne nsam nti ankeka ba ye nya woka sika kwaje am shabusia ne nsam ne ka kire ni play enu tufu na opanyini no so say bia na sika no wanfa ni nyina anya ye na ka cho wanfa nko mi ye bi mi ni to form na me ye mo akaka be nsam mi wo fa say me ye nko pe bosia mra na mka che mi nuanom say bosia no de na wonim obi wa abusia kro na mu ati ame na so sika no de bra mu mbedi nti wa fa ya wa yi empanifo na o enti sika no sika me to me ka ba ko 600 million am sem de ye ma me yi na gaga ibraha ona o ye bibia timi wa fa me ehia ya na mo fa se ye kan se akwasi ye kan se kope bosia na bra na bosia no we anam se ofa bosia no manya bi o sika no we anam se ofa acho jema no na wonchiro ne mame number ye chiechia bibia ye chiechia bibia unim se we took an mabusia panative at the front ana me chiechia bibia na hwe me enti na mkacha so I wa me se unim nyansa mpanifo be mu wa ye jimifo ye bibia wie ye na aka na wotwe na busia no ye meeting twato ye meeting no mbisa am na me se sika no ana mo fa ba ko se ye kan se ko pebosia bre ya na se bosia no enwo ho okay nya hwe se bia wo ho a enye hwe mom kan na so mo abobo na wi o na minim ye yie no ne nsuo toye sika 600 million na mu ru no minya 250 million ye wie bibia na yakotena ase na ebu nkonta no na ma yebu nkonta no ye ka bibia wie na mo fa mo se ojo de wo fa se kan yo no si o ayen de so no na ye na de na ye nko ma me ne ho na memisa na ye de na ayen ne de ye nkontem na ma ono na ye na de ofa nti ono na kofa ni sika bai no no aye na ye nti obi so ka mu anya de enye yi ma so kwaje se o se anu mpo ne de abusuapanyi ya we se wo akaka bense na wudi ye amode kire mbibi abusuapanyi ne se number some tells a wajimi ba but when the difference in say so obi say no enya say bia omobo na mane say root beji sika mpo no de tutu yo tie de wo mu ne say de meka ne say ono no mi say self kan no nya bi o say onya no he say okoje bosia no o mi say na mo bia woni kofo bebere wa busua ni mu a me na me papa no me na mpese me ye bibia me na mpese me ye bibia nti abasa busua ni be ja asha wonsa se obia ni me bia sika na ukoje ye be sika na wo de ye je be efiri ana wo ye wade ana basa so na wo de wani atoto nkoofo bi me na in fact enye nsuo na toye kam papa yiye na timisi abronsan you know me by nsuo no ato sa enti in this case say papa is sika wo je ato ba bia da yes sika no tie anwura yiye nim 700 million dabi maya ye 700 million raya nim aye tumi ya nsu anto ya wiye ya say 700 600 500 million ye nya 1 million
enya 100 million indeed dabi sika na oba bafo ben na kai indeed okay sika no ni nuanom mi pese mi sa na sese na wakoje bosi ampa ese nka wudi nua na wabusua ni bi wo maame ya bere ya papa yo wo nuanom a wonu omokope bosi ampa ma na koje bosi enye mi ni mobi a o ma bosi anche wadama mo mesi ni nyina ya dai ka wani tuam na onsasi mu aye ni nya dai nka kwaye no nka emetwere osuo bara wa fa ho nwa ana oni ukunu nko a thank you na ni ku kombisa no say wa se na wuo na ba mu sai kwaje mbosia ma me se papa nso oje ne sika o mama ni wadi kan ka fransan e ba madu asaka no wo me manim ha tie ne den November na said you kind and no Mr. Say on train and November na eja wo se ne say November no busumi bia bank dia no yakwaje bank busumi bia to twa bi empa ho busumi enti say no busumi bia no na say aduma mesra mame ye sika no da kwa de no mesra wonu kumi ka se fo obitapanyi bla wo se wo ba na mini ho sa wo boa do ya no ma afro ukuna makasa I'm saying that who do I say na galam say mama sikana ko di galam say me dia me tie me dia me hu no mama sikano anko ye na say eye mi ba o ye bi o mi ba ye ni bi na ya galam say bisa no mami aja o ya galam say no atwa mi ntase enu ho no de ko she akoka mo hu oni ni kunu mama nye abonte adwen kire ka bi na me hwa de me pese me hwa ba bi o gina na me nkomra jure mi kakra sanse sika butin ya mama eto edin 70 edi yi a funeral o papa yi 70 sede na so fuka na sabi busuam kura ka se eyi na busuam ka so monye na manya emma no bia wa sede se wo se otu na mon bi na wa kopi obi bi papa free musa na ye nyina na wo ko ye ga boss ko pe besiam fambra emma nso kura wo so wanyire wo de o maka enti kwan a be fa so a wo ba ko pe besiam ba no nipa ba akofo ntimi ngire mu nka se ma gi bibia se me na me so enti mi nua ba we de mi ni mara de se nka bia wo betimi am ye hu poti de sika no mo de ye ya na etimi aba na say okay my rough rundown na me ha de because I was on my hu rundown kakra because 70,000 they are no de ye di bi ye fie mu adwuma nye ni nyina na ye yi ni se bi ye completed meba bacho meba hello what to say Bacho me hu yo na se Nyankopon adaro ma me so be we pa bacho obani Ruth Mensa Bacho Jo Ruth akwaje bosia 40,000 abeye eye wukunu eye no na wo ka ho na wo hobi me ko so mo de papa ni ya na o mo se tuna ni de me ma nante eti na ma bosia fo no me ni wo mu wo fie eti okwa ba ye de obabo mama ne mane say oba no oba o ka se papa no papa no so ne na ye adwuma wa kwaji bida no ye adwuma wo galamsen papa na mani sika kwaye eti oya no de aba oya no de aba nti ofa ye na oya sa no wonu wani dadaada one na ye adwuma eti obaka kire me na mbusa no wo se papa no ankasa na no mani bie no one na okọ ne ho ana me see you say o man ne say mama okay me ade me ba ne be ka kire me say 700 no oji yo se sen wa ko tua bio That's 700 million. There be papa ne de wa buy wa anyi 700 was what 400. No, was 300 o baby. Papa ne so je 400 wa bre no 120 so 110. Sa no papa ne be ka kire me. It was not cut 300. Papa say wo bo na mane say loan wa ye ka ho asem yi. Wo ni mu re na ma ye ni mu. Papa no oboa. No, mami akanfo se ne kan ayi mo bia wa ha wo baba man nyina te hall ho asisi no munni mo hwe papa no enya na wuji aka we mami papa wo ba fie no ba to na aka sei me kasa no
wo ba fie na samba na meka na wo kasa kase na mfie wo ba wo ni mo hwe na mpo ba kwa kase na nka nya kwa no eboka banka mu 20,000 kwa odi ba kwa nkaye wo ba yi na mpa me musa kwashe wo ni se ya ba hia ne wo ni se pa ne kieja wo ba odi abufuo na na eba na mse da to obu ase na me kura wo ni me enan kwa na mahu wo oh nso kura me man wo no mo na ye adwuma be man kura wo di ka ba gi bi ma wo kura wo de man no me pesa asamo no se mama wo kan se wonim sika no wo hwe ane da bi me pa cha me minim ho bi minim sika no ho bi eti se mo se ne se na se mo bai wakwaji sika aba be ye na ye jojo ni se mo abusua no so mo se ne se ahe na mutua abusua panyi wei wo fafo wei me kura minim na no wo fa no kura frɛ me ene wasi rutu aka imbi ya kire na yie no wo mo sese ka no e ka ne bi aka ene ne wo fa ne ka kire ne wo fa ne se wonya abotre no wo be frɛ no eti ne wo fa ne kura ne ye twa ni ye wo frɛ no yo mama aye no mu wie ye no mo anya nkonta no wo mo ye na yie no se de si kwa ye no sika no ono wo je ye no anso anso de ya ayi ne bosia no anso de ya ni wie na kan kakra bai enti kan bai ne papa ni ayi o kan bai enti me kire se no de aba me ba o no de aba mo ye nkonta juada no mo si no pise root sika 40,000 akwedi kem ai kire ma ye for na si nkonya o papa busia for ma mi ti o papa busia for ni nyina wo ene ade to wo manim se ayi na kanaba na kra na kobo bosia 400 enti kaba ene o papa no se ene wo mo ko na nyame ya adoma o mo ko ya yi ne wo mo kuro mo ho bosu mi duba ko no nti o ya no ma te no mo de amana no de abetua na ana na ekai ba nyina no abusua no enuanom ofafo ni bi nni obaye chima ne munye duo na opanyini ntene wanse na ono nko na gina kana no ko dadu wani ne papa wo faase ba akọ ene ono ani nua be ma ene wo mo ko papa ne ho saa da no na wo ko ma papa ni bie no ene wo ka se ni se na aye nti wo sere no a wo papa nua no mo so wo mo kwa akoye ne papa nua no so no so ya le kakra ene wo so wo kwa akoye no ya wo mo de ba plan eti na akra wo papa nua ne plan amna ko papa nua ne plan ko hwini mame mame we ko hwini papa ne betwa ka wole mpam cho magasa yi bra aja me na didi matam sana ko hwini mame aja me na didi matam no matam we ko hwini mame we ko hwini papa usu ba no na de wo bai mate na mi fi ade wo ye mi ko se asew enye wo to me papa ni wo ba wa si dan kase wo fada se wonni mi na me ko hwini aka sika wa mu ni mo hwe ni de wo se wo ni mo hwe aja nyame hira asam ye ko hwini wate hwini papa mame ko hwini mame pa uri bi aguba ma me se na ye adwuma na be tua ho ka wo mo se na ye adwuma akra ni na ye adwuma wono ye adwuma wono ye adwuma wo papa ma ko nya problem na madam fu ya da fu ya o ina di ani mu na wo ska ma no no dia je mu se asema ma je fino wo ba me ko nya kalem se asena wo nya problem first time di mu ano ma me ba ji bi wo do pe escalator sika wo me ya ntwia wo escalator ni wo se wo escalator se ni bi wo se escalator kam tia fada me metimi ato escalator ma wo ni mo kan press afi me mo escalator ma na me nya bi nya se me ko bu se wo na ma me ni ne ba chem nya chem me mo se da bi ma mi se oni ni ku doctor wakadru no moyemi elmani bi yo omo ni mo hwi onua be ma mi na mbora mani ase asem we chire from omo mani da onua be ma no de no kuna okoka wa asem ofie me no me wiki ni okoda wo be fie wa fo se mo ba mi ho me twem se wa ma ka wa asem ade be sha dia sa du pa se me fere odie mo dia ba ha dia wa se me ko hwini uma se wa ka se obi ye ko hwini se me ya wodi na tama scan wontua wodi na tama sa ba ji scan dia wodi na tama scan wontua wa na ade ma no wa ba wo wa ma tu botom wa ba fie na ne kan ye no wo de ma no asem na abentra wo sa didi na tama sa ba didi me so matam akofa number ayu papa number ne ma no no throw papa se scan so wo mo ni mo ho hia ako hello ana ba ma de echi na ni ku de echi ni ku de sai kata no on fa busa panyimla busa to do bi si oda
wasi won ba hono me ba me ka che anya no kra enti wo ba nipa no odi oni ma nipa me obi so ne akomo boa me e ma me ye me papa me be catch na wo se me papa me ma me afia o me father bu se afia mo aye na na ko ganza se na skara ko hye father no kra so na ka menya ska 100 times a day se galam se na me de ko ko ganza se ka menya ska 100 times doctor me buru pa small boy me 24 times so doctor ni ko to di segment papa na bobra e ma o chwe se o ba be se ne ko bu se be ye sika wan fo anko o mi ento odun fo ena father scan me any day wo de ko yo galam se okay mama sa o se wo ba bo abusua na mane ade a ene enkomo no ha na abeduro enti fat abusua no anim se de bi opanyini wodi eye wo ba ba yi faso no eye ne mbuase enti abusua no nkyere po na wono mu nsane akoda yi free mfi se wogina abrane mpo a wogina ma wo papa wogina ma abusua ni nyina enti etwa se abusua no be preka no bi ma abofrey Mami me pa chawo je ne papa ne number na frɛ ne papa ne sɛ ya ni nyina wodi mu hu bi je ne papa ne number na mo ben woni mu no wonu mu tuo ena me ka sɛ wo se nyame ya duma wo mo ye yie ne wo honum to wo mo disika ne beba abeto ho enti wo de je ne papa ne number na ne papa ne nkasa yo mama me da se na me pe clarification bi na free wo ho me da se na mamemra Ruth se wose bosumi bia no obubu mu no to November no wose bosumi ne nka be 7000 yeah ekira meji mu 7200 ekosi November no twa nti wose was spread amamu onti mi nyi 15 no 1005 no no ntwen sika botene no enti o spread ama month bia no wate ase November but 7200 per month wose ne say o kan se was spread am the net se di mitu ya na scanning so ni we se mi so se mi nya adwuma ko fom kakra eti na me kire ne se me de me papers e fie papers abeto no paper ne de wo se won so we ni mu se wan ka sa no ase wo koye me nim de bi o paper me koye no si kanu enhye ye no ye ko abeto wa mo afra wo lance se yi bi wo se amo mo se wo mo bo paper bi abra na ma sign na o de paper no na betwa wo ka me nim de wo ka we nye paper ye de ko di sika we e very sika na father no was easy ade more than 2 weeks paper no be di wo se wow me na meja no hey papa mami me se upemi na usua wow we dia dia sister me je mo India betu na emo mo na di kata betu o di me papa ya padia ho me fie na me kwasam me see se me ja no we na original no way because we a duplicate me me nwanwo mama me and we a duplicate into original no way onu kra na ka kire me se onu kra face when watch am onu na ka kire me se ene mama o papa kra wanye original no kra nya no mo de ma na oti ti wo mo ton asase na wo mo fa baako etina wo se we ne kodi enti se wo si ne se ne krakra ne se mama ne krakra ne se November end me discover ko be no ma o se won to mu se ne kre wo ma metimi metimi ka ntam so me na me nya na se ma dada wo pe fie no se November no benya ne he enu na meche so mo se wo mu wie ye na ye no mu ye ne da be no ma wie na ho nso sio ho nso wono mbaka enu de me bi enuru ho no o mu kra de ka kire me se o mu promise me se bi ni nyina obenya but de o mu benya no so o mu nya ni nyina o mu de be ma mo anya ni nyina e de aka na so no mu ka kire me ba ya na be ka kire o ka re kire me na mfra mu me ba ma aja amenka bi ma obey ho se de obi e ka se yesi oni akukọ da emprenda be November iso wa fie mu eye dani a ebeba me ba bia me pase me mouth ase de se wo kwa kopa bosia bia betwa o kana kokope na ja se do wani ato ayie no mo koye ne ho no so na bia na do wani tu su ya ehwan esi fom no nti fa wani tutu na wukunu so fa ne ho mfam bi se bi wo se papa wonye nipa bone fo wo so nye nipa bone fo nye sika we e bia na bibi fufuro bi beba kora wo hia mo akese eche we nti ma we nu megu ani mu ase hunu ba bia do na esisie na wunu anom no so moa o na tu amani mfiri ho reason no de but go because an kire mu wo di kire mu wo ba bia enyinyina so emu nye du nti eja ma me nsre bi ma no na yen hwe na yen so yen mu adansefo nya krata nto so bi na sign no no so sign na wo de yema no bre no na won kopɛ sika no mra why na mara roma asɛm no kwa no saa na me na aka sɛ krata wo de ba no enimu so pɛdi a yɛkɔ fia sa hemfie yɛ wo ka asɛm no hɔ na wo fa nka asɛm bia kɔtɔ we kwa de abɛda bɛgya krata de na mara roma bɛgya tum jo so what do want to tell me when we be on first can nhyira wara wo ho bi so jo ne mo onko ya krata ma to say
so when you are pani fie no umba ko ada ni de ma hai o de ye be yes akrata na ko si November no na fe November ni bedru no minim sister yi kakra ye si wa hai u betwa si no akopesika no abeto ba bi da why what you say o de bantam a mmatene so but o mandu no be mane dia o de enfa ne say de mo aka no a ebi kwa na ye ka say na adum owim ebi ane ye twa ye ho a na bia next month ko what me nya sika ni na de na de abre no what you say but next time ye mobo sia kase sa enfa nwura yi minim but they all dey say ke no da wa say ka de ba betua ka uba be 10 times uba be 10 times and I do not them aja wo dey ye me ba me mo akabe ho na because of we no nti e na efiada nyensa Facebook for omo ni me bewu oso oni unisa wonu aya akakra from yeah wa ba yeah said na hombra se enti no man no kwari die nya de enkosa why so the chance na feel is ni kakra na hit no na boye nyina why ana mo mra mo te ne pai eja me 15 nka ne wana na say 15 cities wa am fa nka ho ade why we twetwa to be until yeah o twan tro be ba na ma wada ma me kwadu papa yi won o kan se mi kire ma me nka mesre so be pa ma me ne chewo on train sign wo de eja train ma me no e ya sem na ba chewo e ha de na mani mo ma chance ma me na ka ya dem na ma mi koshia na chese me rekodu wo but say de ko ye no that's all until de eja train sign o kini chese obi a on kan ko ba wo de train sign ma mi rekodu wo aya wo de Chesa we nye ka bia. Eri de kwa so mu jama ni we a ka sa bibi na ko yi a ngwanche. Pia. Eno a sika no bibi e be bi on famla. Mpacho we te ene ne be ye sa krata na osifo ma ye be ye. Medafo ma mesanso na wasesa oji bre na uka me ho ne yakokko share video no e ba ye na asem de wi a eboboko no tumu se papa na ni abre pa on pese de sika e be ko sa keke na ni abede na so engensa dansa yem kotodwe egu fom yesre no o ma na kuma mbra fom onya to boase na enua be ye bo apayo se o fe sika na ma no e ya ho kire e na akwa akoba ntonde yesre na ada onya botre e fa ma no na ye den ya asem ya ba be pie mu e wo ma me bene wa anim no o mo be hye de o mo na yesi fom na fe enua ba na tue sika na ma na so ndwe mu aha e emergency Ghana TV like na fe share na subscribe for ma me din de na na ko share de pa ye be san so share da se na makrawa na madawase